Ina ho akwaba e de baba Grace TV so me ji say twedi ampo adom obi aho ya busu ne de ni ambrase kwan so ene ne de kan ya obepie video yi so a ene channel yi so a mesrewa na wa subscribe ama me na wa be kan busu akone ho na yi na yi abom me say twedi ampo de munti obe ne sa so in Israel say wa subscribe na wa turn on the notification na wa be ka by Grace TV Again+4 ho busu ye ni maro sam wasi enra e wa ye man Ghana mo ebra na aswafo ne asrafo mpanyifo ene abaye tie akunya so emu mpanyifo ekọ adanseman mu e wa Asanteman mu oboase akodi dwumadie so ko ya nyina fa galamsey ye binom ye de science ase na opese wode emra ne amamre amane ba be mato atwa na wiemuhyen ya wotim Ghana Air Force wiemuhyen bi helicopter no akọ pimdua ma sa brede nipa wotwe omu nyina entiase nipa wotwe nyina enim omu asem dada se ye di kai si so no obo Asanteman tem ha doctor Samuel Sapon, former Ashanti Regional Minister, former Kumasi Metropolitan Assembly Mayor, Okahobi, Sansuna, Oko, Boasia, Udmonyam Samuel Abuaje, maybe a chair mafia battle to ye, I think Pimino, any Edinuna battle to ye, none of the prayer, Edema NDC as parliamentary candidate, or Boasi East, Okotama Central, so Rabu Mutala Mohammed, I will know, and or yet Tamale Central, Mashibi General, also Minister for Environment, Okahubia, on Swahili Kra Enkwa, Afe. Alhaji Miniru Mohammed on also acting deputy national security coordinator Okahobi and afi Dr. Edouramane Boamone Minister for Defense on also kan and asa for me ensa na mo kan wo nyina ye nyame dia na busuya ade sa no ense me brain free mu ba onim se enora se nye sa to ye nchem no kwa na to o man Ghana ense me brain sisi ye e wo ye man Ghana mu enora ya be din na won ko ni asrese mpo bo ni bi na o man ya twedi ampo hu ye mobo na onye ade ba ko si ye enora ebra ye din ko ni yaso ye na ho se ufon wo fi enkran eba Kumase omju konongo bus si bi de omba Kumase 2M express bus ba ko ebenya akwanhia e wo Kubase as a Kubase no wo between konongo ene ejeso ekwantempo so wo Kumase no Kubase wo 2M express bus bi benya accident ama sabe no ka se dipa ya o maye nyame dia no enya asam ketu akra ye gusu di nkomo pe the actual figures unconfirmed reporter ye saka Alex say nipa be say edun nipa be say 15 and about 2M express yi ebenya akwanhia ewo Kubase ye wo Kumase ene nkan kwantempo so ofi konongo eba abewere ngwaje so nipa be say dunum na aye nyame dia ta pictures ni bi ene kakra footage kakra in saka en bi ene da fidie so a ye de kire ye ho e wo no se no na ya helicopter yi ekopem ye ema no nti sa bre nipa wotwe ewu no na de esie ewo Kumase nkan kwantempo so obeka ye Kumase nkan kwantempo ya so ena Asante Achimobogu Savior Church of Ghana nkwa be ko nhyiamu ewo Achimusiem na oba odu junction so a dwa so nkwanta ho eno so ka tanka bi ba be pem wo mo a nkwada be se dunsie ko du wotwe wonyina nyame di aya sa kwantempo na aso na ho so enra ebra na Yesu abamu mpanyifo wotwe a helicopter no de makopon wo ma nyame di ano na yenuanu bi so enya accident 2M express ni bi ewo Kubase ya ewo Kumase nkan kwantempo so arehom na nya no nko a ene si enra da ye de nyina ho asem esom enra na helicopter ba ko ye no so nam enfimfin mantem ho meche central region no so ekawiem ye nyame ncha de nyame nko abusua anka ye ntia sempa ba nyame ncha de we die pilot na ote helicopter no mu na otwi no ye ne kakra ama twedi ampo nyankopon da romanti or the belande ewo ho asmedwe mu ntia na hu se ewele was screen so a komo for wo nyina ebe ho na mo bo mo nsem eda nyame asnti abusua enra de twedi ampo nyankopon kwa ene hu o man Ghana no bo we central region Jumako empatem ho Jumako kokobin an empatem ho na helicopter yin so saa juba bi na say weda no say the wiem asi aye kuso no nyame am watch na ko ohun ba bi abefa ti na ohun ba bi awina na ade na we twedi ampo nyankopon da roma hu mobo a omotimi eba ya be pake ya na say obelande ye bokoro ewo Jumako kokobin say dia esi etie na busu anya no nko a enra na yibusu tini so di areho oyeme ya abano na ko Asanteman kese ya ewo achim empatem ho ewo eastern region so abusua na oyeme esi ama se tiase na mizu akonya akwanhia enya akwanhia ketu ama nipa ba ku ye nyame dia ama nipa pride na omo edoso pa se de yate no report ayense aka no eye achim Asanteman kese
no a ye di ya o ye tini suo no na no so te ase na bia konya kwanhia ama nipa ba kwa nyame dia ama woni a we prepare de abusua na emo ya na enya asem keto akra na nye no yegusu di a yeho ina na okosire mu nso abusua aye wa ena ye upper west region mantam no ahinkuru ehon so cafe bi e wo ho internet cafe ne printing press bi e wo friend say Nesta internet cafe and printing press also na eja atom wo ho ya na enye kuma achese enioma ese wo ho eni wo ye na de ba ne mpanyufo adaroma na oba mu a bibia ya asomdwe asebre yina yenya yenkwa na saa na ye tie se okomanso mpatem won so a na moto bi ene tie se na bi ade akwakwahwimu ama arehomu ejato mama nipa ne bi kwa ahwe mo kran kwante abusu asem wane me bisa mo ba me bisa ne se oman yi boni bi na ya ye anase anambo esese oman ye ne ye mpanyufo nyina tu ne ye ntuye ena ho so hina bufu hye ba ye so ana de na esie ya ensem bi wo ho anka ye nti bi mpanyin sementansi na sesi a esisa somadi kia ka hye no na wo twetwa mu ya na asante a chimfogu nkwada ye call committee nhyiamu eba nipa dunsia kana wo nyina eye nyame dia nya no nko a ye nuanom e wo boko empatem ntokwa nsensen wo betie yesi akumo bi wo ha ya ye we nkwada te senior high school mu omuda domo tuni akochi o wakwakuku omo akwada te classroom suade ni akwakofa no akwakuku no kumase ya menka ye enfentuete na yasoboa ena aswase ya kusase fo he na wo kumase ene Asanteman tem ha nipa bonifo bi ekobo ni tuo ni secretary so mkukuku no ma afei echi em say yesi nuanom bia nso mampusi ni bon so yekuni saa e wo ho areho mu tebusia sanse mo sisi ni ka me akwa ese enipa e bi bon e kwa yesu ena twedi ankonyankopon ehu ye mobo e de fo so a che dia from so ena o man ya na mo be na wo se etu a beboa amasa o ye nyina so etu atwa ye so nyame so hu ye mobo na wonye ye man Ghana enfiri muso bia na be sinse wie mu yi eso no me ni ankwa na me no fo man nyina ye me mpanyifo nyina ye bo ne nche no nka ye mata na hu nti ye papa no masofo ne wanaka ye stress mu nsu nyame so ne nyina so ye mu ye ntamochi na ye nsu nyame so na busia on the back of sa areho samuasi na nipa wotwe ahwe omo kan kwan na President John Dramani Mahama Ghana the number one gentleman of the land unim se enu adwumadie no na nanka wo se okọ kroya ye friend se oboase na okodi dwumadie no ono ne Asanteman temusuafo ne mo Asanteman temusuafo de odikai wo ho saaso na minister on in charge of lands and natural resources honorable Emmanuel Amankofibua on se Galamsey ya former goodie ni mo abienti the sector on so dikai wo ho na President John Mahama na was ba jodina se enrada no na preocupe be se the etien se be because ma ka ba jodina sha ase no na ba na said there be also na sorry our council no assemblies of God ni na sorry e di jumadi bi nti was why fast na ko jumadi bi ti hwa na o to defense minister send yes abia defense minister only environment minister monko na monko techi ema bibia enye yi na bibia enye asomdwe kwan so na according to the Ashanti regional minister Dr. Frank Amakoni Mpono o chere say environment minister honorable Mutala Muhammad Kwali o me kasai so obokumu asinti o arrange nanka ka ema Ken Prempeh the first international airport o Kumase ebe ya o finka be bi Kumase ti ase na be fi Kumase akọ oboase won say convoy ne konti a chebi anka be 30 minutes nanka wo junior the person okoye bia wakwa akoye but one according to honorable Dr. Frank Amakoni Ashanti regional minister say otwen ya na wonte environment minister kan na che ofren na onya nti hu say na bia na waka don na efri enkan aban mu panyefo efri enkan eba no ho ene wo mo akọ ene say oye nei asi na busuya President Mahama na awbadwumadie na medical catcher say otu defense minister say omra enye no nko a onim say dwumadie ya ekose na ye papa Johnson say nketia the general mosquito ye on the general that's the national chairman for the National Democratic Congress or no and after ye rasa me Jemfi ya on a gold board no dano na ko mu na eka empanyfo a elbadwumadie no eho am say last minute na plans say say ya o mu na akoya the for the board my Ghana ntiabusua say sabio de esi mo ya na mom nyame kwan e bia ye fast da man say anka be chen de esi say campaign fo nyina e badwumade ni bi ya enya asam bitwa na e mo ya ye say nyame kire busua fo nyina re
ye wo kuma say the doctor Sapo Yepa, former KMA boss, former Ashanti regional minister, and afa ye nua Samuel Boaje ono so former NDC parliamentary candidate in 2020 and 2024 parliamentary and presidential elections. Of course, Dr. Wane Boama the football chi tie custody my huno kuma say Asante Kotoko the chi Yepa Honorable Murtala Muhammad or just MPB a na ni muti obeti so yi na yesua de efri ni nchen ene ade a ene mpanyifo ahodo ya aka omunyina womo aye nyame edi Alhaji Muniri or deputy acting deputy national security minister and ya sa for me and nyame for me akra ensio ntebusunya on the back of sounds and same way and President Mahama officially from Jubilee House message out say activities are now ho na wotwe mu nyina na was Ghana mampani etu on Ghana aban etu edebu o man Ghana o must suspend activities are also wudi nyina this year na wotwe mu de Ghana mampani onto na mo bia emfa you media na sefata so within when am say we are in a state of mourning pa na no achi president declare 3 days national mourning to honor the departed legends or men can say was legends they were in the process of serving the nation, so they were in a state of national service where they met this catastrophic and untimely death. And so this 3 days and I did check aye acting so ase nyame so hu oman mobo na hu mpanifo a wo ma wi emobo na onye o mokra emom baby papa enta ya sha ase ne de ya ekwa the 7th 8th and 9th of August ye the tinisu aso agutwedi amponyankopon so ese nyame we na basa sabi nyame abasa enyeti asenso oje na sonso we sabi o mesreka enye duru se ente asem na on say defense minister ko and afen so environment minister ko enonti from President Mahama Sabri Amanoka said here the finance minister Dr. Kisewa Tufosen has been appointed as defense minister. I will be sure to the size of the finance minister but so sure to say defense minister and so at the account sounds na Mr. Emmanuel Ama Kofi Boa ya no and our minister for lands and natural resources no ya sanso the environment minister jumadi na aka na ho ti obehwechi on na ebehwechi bra ira honorable Alhaji Murtala Muhammad Ekoena obehwechi as environment minister and he is right now he is serving as lands and natural minister and also acting as environment minister for the Republic of Ghana. And you somewhere said be about free muba yedina aba abesumu tebusuya yesre nyankopon so hu yemobo na wonye in free or how any amane nyina mo say game beye didi akase amen pa na yesre papa no so for yewura no ma na mo tie nkunya so say yewura no ma daro ma nyame nyina ye nipa ye na nyame di ya hyem nsa ni amamu mpanyimfo MPs ministers ni ade ase panama so ma kutanko ya you free mo yewura enye yi na nanom sum bia ogidie bia rusia nyame de ye nyina ya hyem nsantie sremo se we de mu nyame tentam nyina ye ntachi na boni bi mpo no man ya twedi amponyankopon hu yamobo na wagye yen afro ha nya manye nyina mo yesu de mu gidi a kase amen abusia me de kwabena wusu quick update am de besom be pray be san ahia na de aka bia de asom koso a na hwe by Grace TV mesro so be kan wan subscribe na be ka abusia na ho nyame nka ho makra bye bye.